Rowere County ma Trans Nzoia obago romo margi ka chung'od bura ma Cherang'any mar twak ewi okenge ma ginyalo kawo mar bero ngimagi kod ka ginyalo loso thuolo mag tije. Romo ma kamano obagi e gwenge ma Kachibora kama igeto chiwe puonj bende ne rowere ewi kaka ginyalo tiyo gi lony margi e chwalo dongruok kod ochumi mar Kenya. Ma timore kinde maliet mar siasa medore pacho ka jiwo rowere mondo benefit and when make sure that you are in a group. Kwa sababu when you are in a group, it is easier to be assisted. Every group iko na zile structured management. Na hata sisi hivi tukiwa hivi as a group kama hii ya vijana, tuko na structure zetu. Tuko mpaka na app ambayo tutakuwa tuna launch. App ambayo vijana wote wa Cherang'any wataweza kujiregister. Utaweza kupost hapo umesoma mpaka grade gani. Unahitaji nini? Ni nini tunaweza fanya? Kwa wale wa maaliko wacha wakuja watuwekee mawe, sisi tupate kazi. Tupate kitu ya kuweza kufanya. Tusipatikane kwa mambo ya maguns, kulinga magari. Sisi tunataka mboka. Hatutaki kuchana jaba bila do. Si ndivyo? Bado pia kuna skills ya kuendesha gari, wengine watajifunza pale for free enrollment so that we empower our youths, brothers and sisters wakuwe madriver wa kesho, waende waajiriwe kwenye makambuni, kwenye mashule. Pia mtu aweze kujiajiri kwa